Vekoslava Huljić, moji misle da ja lažem. Pogledom sam šarala po pisaćem stolu. Pokraj moje fotografije s ljetovanja stala je prozirna plastična kutica. U njoj su se nagovoravale spajalice. Danas možda izurmale stvarčice, ali meni su trebale. Uzmem jednu i vrstima prstiju izravnam njezino savinuto tijelo. Onda izravnanom spajalicom napravim rez po podlaktici, paralelno s ona dva stara. Posve tanak trag krvi slizne iz ogrebotine. Činilo mi se da crtam po pijesku, a ne po svojoj vlastitoj koži. Gledala sam svoju najnoviju tetovažu, u još jedan pravac koji ne vodi nikamo. Onda brzo skočim i umotam ruku rukavom pidžame. Ludo, glupačo, pomislim. Opet si to učinila. Znam da je glupo, znam da nema smisla. Moram poraditi na samopouzdanju. Moram. Samo kako?